Hello perlo ngapdang sngubhai phisa sisin chaganega channel jonga kabang ai kerteng ar suchiang tementa hakanega video ngan pen ip gumno ngapen sna yakanega sentiu daga klong umpnyang tepej hangne kanega klong umpnyang balalot tementa ngan ot yakanega plastik basop yakanega klong mentapan ngan ot yakanega klong pej mentang la dep ot em te mentapat ngan ot biang ya kanega klong sakumne ha kanega klong la don galain pej pilayo I tharai ya kanega lain mentapat ngan kanega lain kowe bat nga ot ha kanega next line nanta nga khliap kumne ha perdi ha sentar nanta ngan ot dagane pej ngan ot kumne ngan ot biang sachisin te pej kumne kalalong kumne te menta kalalong dengan pen I biang I phi sagowe ngan ring kham hajan pej nga ot shwa kumtu khandian nangta kumne ngan ot biang sachisin te pej menta kalalong kumne te pej hangne ngala dep ot shibun mentapat ngan ai rong ya kine te hangne ngan shim ya karong purple bat kane karong stem ngan ai shwa da kane karong purple pej menta kanega rong purple ngaladap ai ngan bu kane hangarut mentapat ngan ai sa kanega rong green taladap ai rong green ngan ai sa kanega ba stem kumne khandiat mentapat kanega bayar bat kanega green tip ngan roll kanega green tip ha kanega bayar kumne te mentapat ngan bu ya kanega klong bang ai rong purple pej ngalada bu kowe nang tangan bu sa kanega we nang ta sa kanega we sagane bat sagane la biang te pej hangne ngala dap shna artli te mentapat ngan shim biang ya wayar bat kanega green tip te mentapat pej hangne don gine gi wayar gi bang ala outred pej hangne gine ru ngala sob da kanega green tip te mentapat gine gi beads ngan apply glue ha kanega wayar nang tanga thep ya gine gi beads pej menta ngan bu lang ya gine baro nang tanga bu sa gine gi klong kowe hadin kowe te
Pejangne kanega sentiuru ngaladep. Temen tapat ngan sna saya kasla hangne ru kajuhi ngerule kanega green tip ha kanega sainar nang tanga bu ya kinegi kelong pa iron green ar lai sao san riu nhau pra pit hangne ngabu pra teli te pit hangne ngaladep san teli ya kasla ha kanega sentiu ngapen bunda kisla ketuk ubi batam nang tanga shim shua arteli kine nang tapat ngashim sagane gobe nang ta sigsla piang nang ta sagane pat kine sentiu nang ta sagane kasla temen tapat ngan kedok biang dagane ka green tip mentapat ngan adjust ya gini sentiu te tangkum nehi ke video jonga mentagasngi kuble shibun bab hilapet ladapi internet ya ke video jonga singubha ban kerjane ke channel jonga da ke babi like comment share but subscribe ya ke channel jonga te tangkum tai kuble shibun